Okay, I live ko trong hết. Rollo vi baka van khu no. พูดจนบันทึกเสียงแล้วสิแล Tu kan vel lu bakan do khu from ka thak jo. Tu leo te ya live in akan tar pi mi in sia chon ma kan page te he Facebook na ma page umpa page te jong su sa group na nam na te jong akan share na kan tha jang ra kan pe ra ka pe ra mo tlompala ka hin bro na kan ben thak chang lai mình kịp in ika ke ma pung pat Mindquake podcast rakan tar pi tu welcome dot nan di lot songa kalom ti mi kha ka han chun da du la tu zan zong kan podcast bero ana kan ben thok tran chang lai am ben thok lan de Facebook sa YouTube sa tu leo te kan zo min sia ni no kan zo min ben si zonga share na en tha jang ka pe lo tia som na pa kan na ben to ka du la tu nai bakha kan ben lu lai klom pa tia bero na tu ben to kan ben to lai klom pa tia ro lo pin khu sam ka thok cha ma mi tu he akala ka ben khu ba so la chon aro azara ka thiam te ti kha ben som kan du na tu zan chu ka hin bero ti dingin tu zam ka ben som mi chu ka hin usang ka ti the sang chin za se la ani hi chu media ccn te podo kan tampi na ban hu thola ma cha ma pum pa Facebook page na kan kalmina sia chon US politics village on politics la si poi tiang te apun punin tampi athlai a thai tu a thai mi se la tu zan zonga hin US ram khel kong kha a bikin kam van ro lai la tu zan kan ro ding mi he US ram kong salai na te in US foreign policy ni ram dang na po zaitin da ke anor son na ti mi hum pa kan ro lai
abe pi tak e de zana kan ro de mi chu Canada kha e go pa he Canada azong ar kom ba mi si cha khan Canada ke US state somnga la pakhat na atling lai mo asik khaulai mo ti mi zong ka tu zana kamani ro la e ya rakan tal pi kan som na e tu zan kan ro na ka hen ke ka usang he kai ma zong he kan ro na pate zong kha ai dang khoming se ma cha chu sang na chim mi po kha kai ni kha ta lai de kan ban hal kho ka zom la awang chu ro na ai dang mi ban si pa kai avan pa khen bro azong khe ano ma cha ngai tu cha do khan ro ding mi khe tam de chwa bi cha tu zan kan ro na khe anom lai ma chan thai cha tam pi lai cha asam thong dong ter kan ta pi te tu ko chim ban to ken tu le kan zomin sia chon live in share na kha tha la ra pe lo kai ma pum pa Facebook page se YouTube zong khan like le follow long so lo khan subscribe zong kha to ra ka zom ra kan to pya sham te khan no kan du na e tu zan kan bro na ka comment te zong kha kan ban rel pa la man lai e ma te ka nan comment le be hel na nan du mi te zong kha van thlat from out now la ka hin si kho chungin vanin hal biak le kan thei mi ka tum wa chon vanin le pya kho kan zom na lai e tu chu kan bro kan thok la le usam bia kan ro na ka asaw pa kho chang atam pa ngai chang na in tu zana hin chun kan bro na kan lu hlana hin Canada he US iPhone lai mo ti mi po kan van ro hlan te ken na ma pum pa kong te ka ke za pi zong ni an thai thlu mi kan an tam pi lai cha khan na ma pum pa kong te kan chim la abik in kam ma chin lai mi community cha ke nara etal tum na te mo ma cho ke the literature like this is on a cultural is on community cha si zong ate na van etal tum na te zong kha ra kan chim chi lo ma chon ka ton do zong kan Canada kan nom ti zong kha ka van chem me ma chon Canada le US num na experience te zong kha ai dang mi na mo ti mi po zong mo chim nok tha mi ka chon va kan chim chi lo na ma pum pak thai na kam van to no khan bro na ka chung kam van lu te lai na van ka tal pi tam pi ga lom tu chon ma ni a ha na ting ding na ma thai ta na kha va kan to tha la te yes tu ban to ken na phektea bero na van ka som le na chungwa than kai lom te mi te kam si ka ban chim ko do jon hi ban to ten vulai chung politics kong sia kan ram kong sia knowledge sharing idea sharing itu te he ara kan zo tu te na nikhen avatam mo bathat mo than nem nak zon rang nei ve ko lai ti khiro chan nak ngai ngai kan theng hal mi te le kan mani cha kan de le kan zapi ni ban thei ben has te ka share mi te jong khi khaban tu ka chim nak chan tha na ban kan share pyak cha hin na chong kai lom te kham se be ka ban chim ta ka do kai ma cho comment chu sang chin jak se lai kan ka chho nak khu het long ram se le Delhi hi 1997 Delhi ka phan ne ba be sing kaya chon Delhi kum sau pi ko Delhi kum chunga hin ba be sing chu ka he kai chon Kripa bu le zonga hin ka ring phangai chon mano roi tu ban tuk zonga ngan ka rai tia chon Delhi ka num leo thu ma hin ke community le activity hi ko huam mai la rak phan ka mi he bom chan he tu ban tuk po zung he ka pi he tu ban tuk po la khen ke mal si kho tok te khen chong cha cho changai mi ka se la atu ban tuk ki media le se hoi sa nak ka ban nei he 2000 kai ot la betak tin ki ban tuk le tha jang ka ban nga na ka hin credit ban pek ngai ka du ngai mi chu za pi la ka chimbal lo mi mo pakhat te ke he Delhi kum liwa hen sin f ni inan than mi ya phen tu pung chung yin kin da mi he ban tuk pol pu si thang ban tuk pol thin kan ti ba la atu pu ko oklian ke Delhi um dios le ama ke hekin anau batuk na ka thi roye ki politics le media le chatia he ban tuk pol ke an mani influence ka tu ngai chu chun kai on ti ke ni na hen ban lang ter ka du ngai me se media le un thon nak tak ban nei mo se ha media le ka ban ot nak cho ban se an ma kha tha na ra kan pe tu ara kan ti tho tu city te kha ban lang ter ka du chon 2003 hen Canada ka phan ne Canada ka phan hu zong ai mi lom te ka sinai community hen kai te tum pa peng chon siang in he tăng quân cái ot high school khi cái than cũng pan hu pia mo
high school ก็ดี แคนาดาตะก็ แคนาดา high school ก็ดี in Malaysia คัน2008 คัน Malaysia คันกรักกีเรMalaysia zunga khen zu en zunga khen holet kha kumbi bakte ko tuan be ke ma he 2008 in 2011 kar lak he ko me Malaysia ko chunga hinda lai mi hi tambek zu es kan phan ko lai ti he ka ru angai rom to ke ma chunga hen ke ma min hu ku tong in zu en zung in bus paki zu es ka lai tho mi ke ma kum chung ngot khan simo le kha chan na khan holet akar kun kho ve chen Canada karakir hua hin media le he kan semoi sangai tika global chin news mi he Peter Biak le tu Indianapolis mi Peter Biak le ke ma le tu Venus par kan te reverend thongchin nu pi ke nan le toin ha le tu ban to ken online ken global chin news tin ha kan dak tu ve kha liu chana khan lai India mi news kha website om rila kan mi he ma sabek ta kan sai ke le khata ba tukte khan media han karak chol change ni ni tiang he media chu ka thot thai mo le ka Facebook zonga hen chatial lo hen khoro lo ko te le chu chon ke ma khong lam ko te kha ka live ka man ni te kha toi te media he pe lain te chu ka ban chim komis la hai lom se atu na ban chim mi global chin news ti mi ka tu na ban chim chau kan to long ban chok ka le rok chok ka kan nak phei cheo la kan ma zong ka ma ka karak nget lamang na avoi pakhat ram thok thong chu se ko la te na chim ban to kan ka ro ve ka ro chu ma ka 2000 zo thong da sing ha 9 mi sing ha 10那么你前期的嘛 global chin news kan tu he 2011 chunga kan se 2011 双是都是对 yeah website ke makha liu shang ka website ke te ke tu na ben chim to kan lai cha thial te po ka na website dong ka arak ro pui ngai mo kan nak zo chiao la makha nang ma narak si aro atu chaw na ben chim chaw in aro ka ben thai le Peter Biak le Venus party se te an ni kha cho aro ka ben thai na la tu na ben chim chaw in narak nang ma narak si zong atu ka ben fia la thai thang ai se like Canada tu US anom thi se tu US ko la okay sia chon US nom Canada zong nom le kan bia vial te kan van lu hlana kan Canada ka la US page like na konte kan van thok ta sinamo ma Canada sining zong a thei di min se ma chu US zong ga nom mi US zong hi alang par city local a hun bak kan na te ka ke thil sining ka experience ve te ka so Canada chu adu Trump ni kan ama politic in like tariff le ma chu Canada ka keti US 51st state ti state songa la pakhat adu vani fund go cha ti kha chim ma kha chim na rong ai thok na rong so Justin Trudeau ni kan US ni tariff in ti si point na kan nam to ka chen Canada he kan nung khola la ti kha rak ti na kan nan nung kholo wa chen US ai fund lo go cha ti kan arak ai thok ti kan kai mani ka fianing se le na te ke takhan adong ro la ti ko ro mi kha tu chu betak te achim la mang te ka cha pau jong si jong a betak si jong a Canada tampi ka anno phak pa an thin ham pa ti jong kho se Canada le US se zaitin na pe le ning se Canada he US 51st state so ase khol te tak lai mo ti mi de kha le ron cho versus state anan big ni pathum na rong se vela cho te California na kan California shang he Texas shang Florida ban to kan se vela he ase khol te tak lai mo ti mi kha Canada le US page le na kong te kha pakhat na ka ban thok ta sila se an ke direct statement in van le ko achon ase khol lai lo ti ke number 1 he siko salmo ase khol na rong to kan ban chim lai e atu ka Trump ni ban to ki man chim te ka khan atha to na chon chapawan ro tu jong he chapawa ro mi jong tam pian um men ko lai na en Trump he chapaw ban to ki da chim an huwa ai ta kho ngai mi se chapaw be tak khun kin thila kan peng a chim mi por ke le a chim sol mi biam han ke an huwa kan ka chim sol ti ke adu lem lo ke a si kho chung pi sinai zom mi por fastika hi batak si ko lai atu I thari pa kan to mi jong he Canada economy ke ro
viare US ni index foi te man to khonak ting khai du mi quality tiang kham ban koi pyak chang em la Canada chuan thin hang bak la atu khaphulan lak ninga chuan phul jong chu zapi an Canadian minung di lak chu an hei lak kholai lo nan an lak mi chung tiang e a percent thi an tok ninga chuan US a hen 50 state seeding a hen nan du madu lo tami phula hen 90% hen chun kan du bak lau an tiang la 10% thong thang ni hen chun a kan du deu ko atimi jong khen te la ma cha chun an ma Canada minung shum jong ne kheng US ram chunga ban e funding khacho an du la timi chu khata za hi fiang chun Canada ni hen Canada ram he bolai chung ram kau bi ka pan hi nak se dega Canada ram ma thil chokam piมันจน Canada นุ่นพงคาร์ทไรดับตุปอตเตลองแค่ดังเตน US เฮอิดันนักเฮตัมปีจังติกาคันอบิกิน healthcare system เฮตับตุเดียวเตลองเฮ US นักin Canada จะทาดุสมองUS จะเฮคี business อาจังจะและ Canada ตุจะ right อาจังคี human right บันตุกันเชียขอเอาเขาบันตุเตลติกาคันอันดุแล้วไงและอาจังโคลาแล้วที่มีคือจะขัดตันเฮวันเฟียงกองkatiang khasiri sala okay sia chon ma kha amma Canada la US kong de ka van tang ri ko sila mo ase khola lo an du lo ti mi pakhat kha o ma chon ase khola lo ti mi kha du lo pakhat ma chon si khola te khasi te ka US ni van nam si point tariff invented tak sela Canada he anong khaw da tak lai mo ti mi kha adir khaw da tak lai ma long ti mi bihal na endu lo na kamo ma chu zona chun te letin da ma Canada he US ni van nam da tak sela tariff in appel lo kha chom ri ko sete tu kha to phu ma to ding sila that lo kha chom ko sana sala ase khaw da tak medium hun khete ase mo ti mi dekha US ni hen batak te tariff he tu van nam sala tu jong cha van nam chu ma ko ye Canada ni khen ke US lo chun kan sikhola lo ti phan na kan nei la ama bel te cho kan sak ke kan suffer la ti mi chon the nain kan survive lai ti mi khu chon khal phone ke suffer la surviving kin mo tu kan ninga chon kan fak o lai asna en kan in kho lai mo ti ke lai ho te ban chi ma chon khataning kin la kan atu ye GM Motor Company ta ban tu po te long ke phone chi ma chon Canada serla US serki ti chomi se cho le Canadian ni technology an thiam mi ki thil ser an thiam mi te ke US ni an thiam lo mi rak tam to foi na chima chon le Trump na chon Canada thil zai man kan het lo Canada technology jong zai man kan het lo ti per nain atu e Fox ni technology system bil te a memory bil te ke Canada BlackBerry nen tu mi samo foi na chima chon a khabat tu pol te khen moto pakha ser nak dei cha achung real anak ru kan tila mo a phei kan tila bon kan tila mo foi na chima chon ke Canada serap tampi trika khan Canada ne khen US jong he kan ma lo chon an psychology khet thei be ma cha khat tu ke an re peng na kha se sinayan tu ban tu ke thil pakhat khat thi ban reng tang ha sala Canada nak US nak chon Canada chu tur dio line a fak dio line nain Canada chu survive ko lai chon Europe lai ki pe kai na tha te nei chang te ka khan chon Canada chu vlei chunga khan ram dai bikrama che peng ni sumo phoi na chima chon te ka khan Asian Japan heti Korea silonga zai ban tu ram po ne khen Canada he trade in pe ta tha nei kha chu ki reliable mo stable asilai ti ki an bu cha khan an du peng ka ma cha khan ke US เลยนี่บักแต่มันคำเชียจนยุโรปเลยอันล้วนเมียดไหลค่ะจันการหลักเต็งจนตัวไหลหนักคันลองทำจากคันแคนาดาทันทอนหนักมันค่ะเอาสิเดียวเขาเหมือนมีซิมเขามองเสดำหูดันก็วันเฟียงไงก็จังPresident Trump นี่ไอจะเป่ามาไอเบตักมาที่เขาจะชิมจะรังไงนะแต่กันดูมา Cabinet Paul Secretary of State Marco Rubio ที่พอมันจนแค่นี้จะรำปักขัดเสร็จที่กันอันไหนชิมก็หิมะมาอี tactic มันดานtariff ก็ดูหนึ่งเดียวกันวัน negotiate ตัวดูเดี๋ยวเราต้องการสักคอมมิวสิกเอาแล้วนะแต่ในวันนี้มีรู้วันเฟียงไงก็
ya net o zong a thang lo te mang ne hello mi do ko chinza pa hi chu an pho sang bak lo chinza nu ba he kan or tok tu zan chu o thang de wen chim wen chwa te se no thang de wen chwa te se is ko ha sia chon ram pakhat kan ma US le le kam ke tang silamo president pakhat chu arian ngan bil chu ram cha arian 20 ram cha security ke safety rinser ma kha aram cha kha pakhat na ka soi khan president rian chu akalti kha ro se ma se te ka president apol atu ikam US president Trump a policy pol ke achia la tha ti mi ka chu kam ma pum pa ro na kha se vi de le ma te ka atu atwa mi pol che khate tariff kha Canada le Mexico aram pa bak mo ke ain pa bak kha tariff kha ban tok na le makharonga khan Canada zone border patrol zone kha tam de ke budget zalo tam de khan chia border zarman kha an cha an chia be ma chu Mexico le zone kha raka pa thong thong khan an hlai khan an chia chap khaban dok si tonga tariff kha mang khan da khan negotiate to ana chuban tok chon adang European le zone si zong khan tariff na kam male nan sin kam ven zor te ka nan ram thil kam ven zor te ka tam tok na kan la kan ram nam ven zor te ka tlom te long kan la na kan la ding ke kan la mi he adik te ding se ti se ma chon illegal criminal pol mo criminal swal na fak pi ngan bi ato mi na pol US ram cha ahim lo ti ro mi minung na pol kha an ram a ko transfer lo ram dang a ko than te pol le ram ri kha tha tin kilven ma pol chu president pakhat ni ato te ka zaida soyo ko ti mi te kha ke behal na ngai se ma cha chun president Trump ni atu teng atron mi na po du cha tlom pa te ka ban chim ni te ma na po he zaida apel na arian se kolom ze arian to ding mi te kha to mi se kolom ze ti mi behal na te tu khan kan US chunga ban lu chang sil mo chkate ko ine khale ka chota lamo se sorry se pala atu no van chim mi kha question kha tang kho pin ke mani ko hu tok te ka van chim lai mo atha mi tha lo mi ban chote lai e chim to kin border security atu mi kha cha ke athangai tin kha kharwa mo chon apan hi na athangai ti athat khun na ka pakhate ban lang ta ko du mi cho drugs an ram chi ritsi thalo pol alup tu di mo lamen ke misual pol kan tilai cho foina chima chon drugs dealer pol batak te na khammin ha le crack down to min ha kha cho athangai okay kadu ngai le khizona khan chon president bial te la ka hin mak tam bi ka pe mi si ve mo le chon kha zon te khan chon ka ban war ngai na en athangai ka ban ti na en khatlai Canada le Mexico ram e tariff ti atu mi ba te khacho apal bak ti ken ke man chon kum mo rong cho an rak chim peng mi ki economics pol expert pol ni hin hi tariff na laksia chon trade war achok lai trade war ni hin chon ki hom han kha winner ape lai lo bana be en Canada ni ken trade war tariff kan lak ve ko lai cho Mexico nen lak ve lai Europe nen lak ve lai Trump ne lak ve lai akar laka asa farmi atem tu ding bi cho consumer ki thil a cho tu kan si ko lai le ma cha chon hi chu fak to kin akal pi sia chon atu jong cho econ hi Trump recession tin ha Canada chon Trump recession atlung lai tin ha khan Canada news na khan chon min nam bun chang la mo le bun thai kho song so foi na mi si kha phan kan phan khong ma cha chon hi ko a hin chon ki
iPad เดี๋ยวก็หาหมอที่ขึ้นไกมันจนกำโหจน อันนี้2016เดือนอักตุลอยู่อาคาร17อดีหลายอาคารtax cut ค่าตัวขโมและกุมพรังโจไบเดนช่วงเดียวที่เคทรัมป์ tax cut นี่ขึ้นที่อาคารละฝอยนักชิมาจนและตัวเฮ25% cut ทันดิเสีย tax ค่าคัดเจ้าจะ income ค่าอซอร์ติกาคันเจ้าจะ income ค่าวันงะทันนักดึงจ้าคัน tariff ฟิมนำคันอาหารนี้ก็ลอแต่โมสติกาคันที่ US เมื่อปีนี้มีอาการเห็นมีก็ลอแต่เขาสุเกมันจนรวมถึง tariff อเปตุเฮ tariff อเปตุตักที่ consumer กันสิเจอไฟน่าเชื่อมาจน Best Buy เนี่ยตลกelectronic อันจะมีเดียวแต่ที่ customer tax อันเต็มมา tax อันเต็ม tariff จะสิเจอมาติกาคันBest Buy ดอระคันมาทาริฟเจ้าจะอันเปรนี้เบ็ดชิเคนกันมาปลหากันจังเจอสติกาคันทีวีกันประจบสองอาคันมันฝักเดียวจังไรคอมพิวเตอร์เต็มกันจอมันฝักเดียวจังไรไอเดียจ้ะ US ไม่ปีทิ้งเพียงค่า US สินี้ tax อเปมีกันรักษาก็ indirect เต็มหมดอาจารย์เจนคัดอะไร in tax กันคัดหาอติติกาคัดเลย consumer เนี่ย test กันเป็นเทียมเฮคันไอละอาการมีบรรทุกก็ลอแต่เรและอัฐาโลกบันที่มีดับป่วยปกติดองนะคะวันหลังเป็นเสียจน test คัดติกาคันรุ่มบอลcorporation ตั้งงั้นปีไงมีจ่าจนอันนุ่มตกอันไพสาขาของปกติของไรอันเงินชิ้นล้านรุมชิ้นไรไหนตัวเกกันมาบรรทุกกันมาชิ้นมีบรรทุกบอลที่มันสีฝักบอลจ้าคัน product ค่ะ good ball ค่ะมันฝากดีไล่ติกาคันกันมีจ้าจนเทสกันขัดมีกระสุนลำรักในที่เราที่นักเสจมจอยกันได้จอยจำจมูกอาจารย์จนมารุมค่ะอันรุมชินไล่สีฝักค่ะกันสีฝักชินไล่ตัวหนึ่งเดอากาศก็เสียกันจนขาดิรมุนาคันกันหลักของมาจ้าคันมาpolicy เตเหจ้เกยจะไอปัดไงที่คันเกยจะกำหูนิ่งใช่ไหมมักซอนาคันคัตเลโรนาออนเวชีมีจุดตุซงคาไต้หวันsemiconductor company เตปอลเตมาจน Apple เตปอลซงมาจนHonda เตปอลซงคัตุกา USR อัพเค investment คา billion บักคันตัวนี้คันที่มักคา around จ tariff เปอันดูเราร้องที่บรรทุกตัวเตมักหน้าปอลิกา US อันเรตาจนปักขันนับอีกเรียนสารทันไลเรียนสารทันติกา US มนุษย์ค่ะมันจังหลายมาจูลองสลับกันมักบรรทุกตัวอลูมิเนียมเตปอลเตสตีลเตปอลเคnational security จะอับปีมิสิเตกาไม่ปอลเค target ดอกแค่ tariff ซงแค่กับปีดันสิเตกา US รามีเรียนสารนักเลย US รามี national security รักกับ theory สารนักเลยตัวแคนาดาเตปอลibau chen lo China เตปอลmineral rare earth mineral เตปอล China เตปอลibau chen lo ding in US มาขปอลกับวันตัวน่าเสตีidea เต tariff ที่มีประคัดนักอาศัยที่มีรัวนักประคัดที่เตปมก็ถากลมอเตมีเตประคัดนักมันจนเป็นที่นักมันไปชิโลนิ่งละเซโรงาดา US นี่รำดังที่ลำวิจารณ์วิแคนาดาน่าจะmilk เตปอลจนdairy เตปอลคัน 200% ของกันหลักที่พร้อมรังค่า report เตปอลคันตั้มเปลี่ยนชิมมาสิเตกากัน US เวลนี่รำดังกันวิจารณ์เวลา tariff ค่าใจหลักกันหลักกันมารำกันอันวิจารณ์เวล 5% 2% เตปอลเตกันหาหน้าที่ affair เล่าที่มีรัวนักลงค่าตัวทรัมป์ในตัวมีจ้ะนักกัน charge ในญี่ปุ่นกัน charge ทันหลายที่มีสิเขาจะaffair ก็ลงไม่ใจที่มีเบลนับเป็นนี่เตะค่ะขัดอะไรเบลนับเตะค่ะแต่จะกินได้รู้อันนี้สิตัวเองนับเบลมีประคัดนักเตะค่ะคือทางไหนคือวันเฟี้ยงไงวันหาดูมีเตะค่ะมั่งทรัมป์นี่เห็นตัวไอที่มี tariff ตรงไอที่มีกันไอเทลบักมิเซ่ไอเทลบักที่จะคือ US company รำดังอันเสริมมีเบลเตะค่ะ US รำชงเห็นรักลุดทันนะเซ่ตีดูนักจากคันมาขยันเตะสงขาตัวมีคันไอเทมมาคัน2016 President รักตัวเดียวคันอักตัวจังมาขมองและ US รามาเห็น company ที่ทันจังว่า China ให้ตัวบรรทุกเวียดนามให้ตัวบรรทุกพอ Thailand และ
tu Cambodia he ban tu poli nan dia mi dia te khazu esram mar khulu pi uti khia du nain zu esram chu capital regime city ka khan dan tat ok khan tha lo ti ka khan mo phun dang ten tariff mangkhin an rak ki kho nak ding chi khi dan atak phun ha chu le hi zona hen thil pakhat mi chu zaida chang kan ti sia chon 2016 leo ye rak tu mi akhan couple tariff kha rak tu chang cha khan US company dia te tuluk ram mi dia te khiam ki an safar te ka an product hi ka rak lu pi jong kha an har sa te ka khan an company kha api mi na ki zain te hai ram dang an company kha lo teng ti lo lo teng lo ti ka zaida chang sia chun afo US ram van dir ngai ale US ram khan labor man fak tuk chang phon ti ka khan karlak khan har sam nak tam pian tong company tam pi kha cheteka cheap labor nak Vietnam le tam pian na thial chu le tha te statistics zo a chun mo cheteka khan tuluk ram in Vietnam an na thial le Vietnam khan labor kha man deng deu in an tua chon product kha man fak deu in an pan zo thiam te khan US ram chung na khan Vietnam ram khan an ke deu thiam phoi na chima chon cheteka zaida rak chang sia chon tuluk ni khin thlok nak tam pi rak nga ma kham le tuluk ra ma khan US company le ma tuluk chuak company ba khai compis mi kha Trump policy ro khan US company via te kha atla ti ka khan ram ki pi US company via te atla ti ka khan tuluk company khar thang chong ma cha chon economics le hi ban to ki tuluk ni hin ki vole chung economic pi he superpower sang ko lai vole chung economic superpower sang ko lai ti I van chim khon na khe Trump a policy wrong a hin tuluk kha avan kai tok wrong cho US le company an dir khong ngai lao ram dang an dir mi le de khan vai won an te ka tuluk tu khar thang chho nak simo kha ten ban pi ka be te ka khan Trump I atu mi he long time damage mo avasila mo US ava thalai ti chun atu ye US ram chung ye steel he taban tu pol aluminum he taban tu pol io he taban tu pol tam pian chodu lo nak he environment wrong khasebe khoi chmo kan ram rok tok la ti an du ro khan ram dang ye man foi ye homi zero an kan ram chung kan chu her ti jong kha khatale view sun be te ka khan a brok ngai mi ki akaw ngai mi issue chu se snan atu ye Trump ye globalization pi in US ram chunga ki economic independent kan tilai chom an maram chung te seri an maram chung thi pem han an maram chung te izor ding ki avan tu I a lo avan clean ding he chu US ram cha cha foi ti la lo ti khin ke ma le cha ka rel ton ninga chun kam hu ning sve le hi chu ai pat ko lai le rong chu tuluk jong chu avan than chona rong khe an ma tuluk long spi lo khan North Korea na khan North Korea long si chu an thang chho ko lo chu mo le tuluk pi ni hin ki atu jin pin ni avan than chho tung nak cha vlei chung ye economy pi expand avan tu na ka khan tuluk pi an than na kha sele ma cha chen globalization in ai hu dok mi he chu US cha hin chen der nak le apat ko lai ti khe ke ma ka ban kho tok sim chu se ma khazon apan hi nak zon te ka ta ba kan pe Canada kong te kha Canada hi atu kha aki mi he ta ban tu polte an chen bi kha chu ki bi tai nak so akhan ke ma chu ka he ru alamo ke ba pi tu ka lo le arwang chu 2016 le Trump a camping a hem NAFTA ti mi raksi ki Mexico le Canada le US ka chu free trade agreement kan sign chu le ma liwa khan Trump hin a camping hak chim le Canada le US Canada le Mexico he nan hok tok nan ram thil chuka US a free nan zuar le amhan lo adik lo ti le fak ti nar ti chang hama khan le atu ye an ban han chu ba mi MZUZ zen ti la amin ka ban chin chati la USMC ti mi se ro te kha Trump aban ser than mi chu ma kha le ma cha khan Trump ni hin ton te khen Canada le Mexico he chu he free trade agreement a hin an hok tok ti che a rak ro teng ti ka khan ma kha fak pin aban kal pi ma ban tu diary he ban tu pol kha chu ki an mai an position defend na ka khan mo ki
อันชิมมีคันก็เฮโรก็สุเกซ so ka US Canada le Mexico to North America te US he ke hoi kom thaban le China le te po ke adu te po in tariff aba to dong Canada le Mexico hi cho tlampal te thai thiam de na hauti ka tampi ro na khan mi se le nai te ma khan van chimpa ka Canada kong khan Canada aluminum le steel te po kong khan percentage tariff ka kai ta lai ti le Ontario i premier message mana kan electricity te ka khat na la ti tang ka van ti le ma tlom pala 50% kan kai le adok na ka chum ma ka 25% ka charge la ti mi jong kha avan ngol than chang le thiban tok te om ba ta ka hen Trump he ato mi pol he atlam tling atu ton de jong khan ka chim ban tu khan border patrol border jong khan tampira ka pan chen na city ka atu jong cho Europe le kha 200% down kai tal la ti rong kha city ka mai city ka tariff he ama ni hitin akal pi thai la ti ama na ro silo le negotiate na lenga ke ama tactic da city mi na ro dan te tariff a fair lo ti aro ma si silo le pakhat khat nga adu rong da atwa ti mi te kha man kan ro la te si ama kha chu opinions le ra chang lai tariff hi ama ne chon disney mana ai do bik mi be phang si he ti he or tuk na khan mo le atu ni ka point kha ki tax khat a chon income azon lai choza income azon lai choza income nga than nang cha khan number 1 a che ro ti ke ma chu number 1 ka bu mi se chon pan hi na Canada kha chu unfair lo tok ki an ma kan ma zu h 350 million in so Canada chu California zat kan ting lo cha ngai chu population mo Mexico zat ti ka khan Canada ram thil chok dia te US me pi ni am pan chok mi ti ka Canada na thok tok ti khi aro peng ti ka khan ani khaban tok perspective ti khan tariff kha chimi city kin ro em ke ma kan hun thoka chon ram ri kong dealing drugs kong Canada ha kha chu fentanyl anti kg sukhe atu tianga hin sukhe khan mane an tle ri la lo chu chim che ok thak lo chu 1% man thing lo chu te ka khan ki excuse to na ding cha khan chim mi khin ka helo ter cha khan ma cha chon tariff atu ami chu tu adu thim ro khan atu ko ti khin ken man chu ko mo chon point pakhat van lang ter than ko du mi chu US 350 million se Europe ke Europe club kan ti lai chu European Union ke 750 million hon se chu ma cha chon availo Canada le Europe hedaban tu te an ban ipong Mexico jong ke Europe le lut chon ke an ma South America le han lut si sia khan chon Trump he atuna chon American ni hen jai jong bete dum nei kan tu di tariff ka tu sia hen chon ko ong min lai ti rak ro mi ke underestimate as a comment ti kan ko ro mo le alung thum te lai ti ko jom le alung athuk tik tua khan atui na ban chim mi point bia te kha ni ko sikadu ro ngai ti ne tu he tu tu pol nek sikadu ro tam de thon ni ko du ro ngai tu tu pol khan kha ki lam dang kha ban ko than te lai e chon ram ri atu ti nga khan zo lo ama transport an chen tariff he border security kan du ro me na kan ti mi sim ti pe kha le kha khan an thak ter te lai Datin pakhatung ve mi tu chu khati tariff avan 25% kan tok na lavan ti bak khan thakhat chung kha avan ngol chung la ma kha chung khan tui atu le bang border na la bang cho Canada US le Mexico le ni an to US le ni an to mi tampi ronga alut le men tampi khomen ka we na te Mexico ni ra ka thong sha leng te pol mo at ke border cha na Canada only kan billion kan invest ato tika ma kha cho affair ngai ko te khan ka ro la je tin na ro ma kha zon te khan chem mo kha ka cho Canada jong ne khati an ban ti na kha cho Canada sa jong rak tham is mo border security chmo an cha khan border rong sia khan chun border rong yi ti na kan ti sia chun kan ma jong kan du to ko chu te chu kan che lai kan tun bo si an ti mi kha se ve chon next school le jong ne khem border rong sia khan chun
kan ni jong border security kan du ve ko chute ti khi thang Trump he deal van tu dang ding cha khan among an tan chia mi kha se le Canada sorry Mexico le kha thong pang ka thai mi news kha che proof van tu kholo mo phaina sima chun thong tha ka ban chian ha lai ti mi ke lan ti jong kha thong tha rak chia peng mi kha se ko mong khai ai kheng hello ti ka mo le khiมันนาเบียนท่านจงคัดทองทาทองเครักเชียเป็นของและตู้ยีทองทาวันที่จนทองกูทองทาวันซีดิ้งนิสจโมและตัวนั้นเป็นคัดทองราคาอันนุ่มเป็นของทำให้ดีลิงตัวธนาคารมองเป็นรองคาทองทาวันที่ทำนี้ก็เสียมันก็จะเม็กซิโกเลยจงในเขียนทำให้คันนึกเสียบรรตัวต่างๆจ้าคันโอ้เมเชียตักและตัวเราตะกาคันจนตัวนั้นเป็นจงคันดักเชียเป็นเม็กซิโกจ้าคันคือ enforcement ตะกจะvai dak tukla lo ti khan chingko cho le okay sia cho roding mi tampi ke ngei te Canada kong te kha la tlampal la mi zong akan zo te mi nan si zong US from vani fat nan du dak chiao ma lai mi Canada mi pol mo la Canada ke prime minister ke academy si te ka ke king nan ngai ti na so cho ta ka la king ngai te king ke atu UK King Charles Committee is it in the uncle dance it complete enough and can rock home mama Canada ke uncle dance Canada he monarchy parliament system anti monarchy ti atu enlan siam pathang mak system ke se ko poina sima jon full in Canada ne fully independent kan ti lai cho it is in fully independent nga he 1982 kan sima la 1982 kan ma kan chon hu pis ko cha la ma cha khan atu ye Canada an system ke crown on the crown to Queen Elizabeth to event ti chang atu King Charles ka sing ha ma ke crown se ma crown ke head of state se la prime minister ke ma crown atuan tu ke se foi da se ma aku tang ren ton ke sing ha la prime Crown ก็จะโนลในแล้วคือ ceremony ลงก็เสีย Prime Minister นี่มีอัตุแล้วมันอาจเป็น Constitution เตป Bylaw เตป Amendment ดีกับคัน Prime Minister นั่นคือชัว PDA มาค่ะ House Senate สักคันนั้น pass ดีหัวคัน Crown นี่มีนัทุดและตัวมีเดียวเตก็จะ Prime Minister ตัวดีมา Crown นี่คือมีนัทุดและ Head of State คันและอาการหนึ่งจะจูลฮัน82ฮันเดียวเตก็จะki enlan ni khin an ai ongai foina chima chon mo sanan 82 huwa khan chon full independent ase chang sanan crown to mi khacho enlan siam pathang ai o I amin te khe wadir mi chase la tax te ban tuk chon pe ti la mana be enlan siam pathang te chung khar Canada an plon sia khan chon an ma Crown atu na ben Governor General anti ma head of state cha aisa an pek mi dia te chungkhen budget chungkhen an tin kan na bia te khi an rin pek ha le a foi na chiama chon ram ngai tu tak che siang phang te chungan si ban tim phana khan ti khori sim le dak ti mo ke man chon se ma kha 90 prime minister ngai ti pol khek ona te khan nai ke hi ti kam van boy nu kan be dak do ka van zo become nan to na kan King Charles de pon na kan ta lim become nan to ade mo elected pol ke siam pasang ni okri mi siam pasang man ka amma te na nei lo UK England is siam pasang ke na from ti ke se ko ri cha foi na anchen na te kan independent ba conservative chiam hoi se atu cho 1982 hu akhan chon constitution by law te pol akhan atu en siam pasang te pol se en lan to za se pe kai na bia te pakhat man a ri pakhat man ko umti la ante on constitution kan mo sinaen an system tu ke en lan I siam prang system ke na from le jon an ma Governor General ke en lan siam prang IO akhan Canada nian thimpeng ma ke Canada ni man silo prime minister ni da ke I zalo da na prime minister ti ken da ke apek na Prime Minister นี่คือ nominate ตัวแลมาค่ะอันมา Houseและ Senate คันอันปมเปียกรถหาติกันกับหัวคับในเพียงเฉลาและทีมตัวที่ appointed ตัวที่
ke kumnga dana ba khatan khang la mo an tham kha kumnga la an tham adi po ye prime minister atron mi dikhen an thim tha chon pakhate ka ban pe man la twan bi in van khal mi akhan Canada choza ne hen US ha hen du modul sorry Canada mi pin US man du modul ti akhan an politic ke va lo conservative ke Canada conservative ke US Republican bentukan si liberal to liberal ne si democratic bentukan si party patni thong mi anum le no new democratic bentuk le green party bentuk anum na an thong tok la tu tan he tu kum 2025 October tha election ding si general election ding si le conservative ke phula chon an mak thangai le liberal kha cho conservative ke 40% thong mo liberal ko 23 thong lo an tla le ma te ga Justin Trudeau kha tay na hum kho lai lo ti rong kha tu za resign mi sim mo phana sima chan la Trump ni so an thol mi so te Biden man dak an ama aten okay an party chung khan nang mai peri sia kha chon kan tay na kan hum kho ti la lo ti kha pressure sung de pe te mo se okay Trump ne atu ban to ken Canada kha 51st state se ti thari fe ti ban to avan tin hu khan Trump chung khan an long phak ngai la tu te ka khan atu e Canada conservative and leader party pure player ke Trump no lai chong ai chon pa de chu a political mo ka khat atu he general election a phak tika hen atu e pula chat atai tuk nain am han kha ka ban chim du mi point chu am han kha Trump no lai chon ni phak ak thang ai mi man kha tu he atla te comment ti man kha ru achang mo rong chu liberal kha an kai thu ma e conservative kha an ban der thu ma mi kha ban lo tika khan Trump an khot nak le Trump chung an lung pha nak ni khen Canada election man kha tampi impact to te comment ti te kha ban lang ten du bi se sa asia chen kan ro de mi tampi ri cha kan van topic dan kan van thial ta la ye tu Facebook and sa YouTube ya kan zau leo tu be du mi te ne ma chen comment kan van thla ma la ma chen hi kan tu nen zau choma ni zong he share na en tha gang ra pe ti kha wan som kan du na e comment khat te kan zau to la sang lei chung lai ram thang ni pu vom achim thiam tuk la pu vom he lai ram thang he lai ram thang kang so la kan chung dot yang name Trump vote to pol cho tariff wrong US a minimum million period factory rent 22 pol cho harna fa pin aden na lai ti ase ko chang hete se no kan share we tampi kin along asia jan be na omlowe kaman kal ko la Ukraine la Russia kong khaban kal selete tu leote chen ma kong he ami kep thinlunga ala abikin kan ma korami Burma rammi te ma he kan ma chin mi bikin dong boin rampi he boina kan ngai leo si cha mo ma cha ma hi he Ukraine le Russia kong a hen kaw no bikin ka banin hal lai e na ma ni kan na ke na du ni po kan bangal te go la jo atu leo boina te he Joe Biden chan khan ar ka thak chang ete Joe Biden chan khan ai thok e ta khan he ane dau pe ngi ta khan minung tampin na aliam ma chan Russia zong ni khan Ukraine ka chekot an la na pom Ukraine Russia zong ka chekot an la na pom ti khan a boi pen le President Trump avan chen hin minung a thi men tam thok chang mi ka anak he kan ngol ha ti se le President Trump lo a hen atu tianga hen ai zom he thajing zong he Putin he khan phone and chon lai ti kha se Ukraine ni chon US ni proposal to mi ni som thum chung ka dai na viate kan ngol chung lai ti mi kha Ukraine ni chon chol han chang le tu kha Russia ka an ha leo na se phone am chon mo Russian en chol lan lo ma si te ka ma chung a hen Russia cho me he sa pi kalpi ke an delay and zom lai ma chung a khan Ukraine ka he ti ka thloma kha an team ti hum pa dong kha omle azai si dong a thajing in Trump he kan bro na ko phone and ai chon ding an se ma si te ka President Trump atwaning aman la vo cho vo mi se na ten President Trump lo ni hin atu ban to kan dai na lam call dinga ma ala khomi ke an lo ti thluk ke ti ka fyang pa so rong chu kum thum leng kal chang te ka ma cha
Trump he chance back aphu ko lo mo ti mi te kha behal na umme ma zon te cho la wakan ke behal na kha makhalong sa ko na te khan aboi ning kong dong kha na ma ni kaw pi khan venkalet kholomo Trump he chance ได้นักตัวเด้ง chance back approve ก็แล้วมอแต่มีส่วนเตียคันที่account non pi ก็มันชิมเสียจน US ตัวเดียก็มันโซเชียจนdemocracy versus dictatorship อีดนะคะคัน picture ปีก็มันจังแต่เราสลมและ US ที่ US นี่foiมีผู้ที่ democracy system มันเลยจงปีจังเดียวสิที่ดูเหมือนเสียกลับประคัด Europe Canada เบียร์เนี่ยเดียว democracy รัมปะปนเนี่ยเดียวEU คัน Israel จงเห็นเนี่ยมู่ไฟนันเชียมาจนsorry ที่ Middle East คันแต่จน dictatorship group ผู้ที่กลับผู้ที่ North Korea ก็รามที่ตลกที่มันตกปลกะผู้ขัดสิเวมู่ไฟนันเชียมาจนมาผู้นี้ good and evil idol มีบัตรคันบ่เลยจงมาเห็นอกนัก system ที่อันนี้ดอกตัวมาแต่ก็คันตุย Trump เฮได้นักเสียดีจันเปโกเสียวที่มีซอนเตียคันปูตินที่ evil เฮชิโอสลา the Ukrainian ที่ good เลยเฮชิโอสลาdictatorship system อดุมีที่ได้นักวันเปกเฮคันไอคันนี้เสียไฟนันเชียมาจนตุย Trump เฮpeace ตัวมีดีคนเฮมมาจากจนapproval lo mo na vanti mi zona kha jan kai cho approval lo ni cho democracy system sa ai som tok tikin karwa afai na chima jan mom arwang cho Ukraine kan sung ter sia jon atu ki Putin ki taina ka chau ter sia jon Putin ni taina chau lai Xi Jinping ni taina chau lai Min Aung Hlaing ni taina chau lai North Korea ni taina ka chau lai le volei chung rama hen dictatorship ok nak khaที่ 1.something% จนอันท่องไหลนักสัจอันไกลไหลนักสัจมออันดีกรีค่ะอาจารย์เจนที่จะพูดแล้วที่ขึ้นกันว่าและตัวเฮทรัมป์ที่เสถาสลองตัวโจไบเดนชันและอีซูปลีอันดูนี่งั้นจนรัสเซียที่อันนั่งทุ่มมาคนไหลก็และ US และยุโรปเดียวที่ IO in democracy IO in not ที่ยูเครนที่รัฐดูที่ขึ้นอันลงอัฟเฟียนหนึ่งสิโมไฟนันใช่ไหมจนและ democracy IO รัฐตูมีบันตุกันเศรษฐกิจชิมน้ำตุกันบ่มไล่ตูทลมาก็เสน้ำทลมาก็เสรัสเซียที่ใจจิกจะกินอาบุนาบินไม่เลยจะรุลงประตังที่เสมั่วเศรษฐกิจขัน democracy system ปีนี้เห็น dictatorship ปีกันหัวจนท่าจังอเดียร์เตอร์ไล่เวลาจะมาเห็น democracy ที่อัฐาท่องเดียวไล่ที่ที่ big picture ปีวันจวนอาคันจะขันหนึ่งขันจวนโคกสิจะอาคันตัวอีทรัมป์ยูเครนกองตัวมีตัวเห็นจ้ะฉันกันไปออกสกอลมาที่จน democracy อวดมีกันจ้าจนเปลี่ยนในไซล่าเชื่อเสียจนมักขจรคันตอนนั้นเป็นตัวไหนที่นั่นเป็นชิมมีมั้ง chance back เรากองก็จะนั่นเป็นชิมจัง back เราในทีเดียมาจนตัวJoe Biden ฉันเป็นตัวกันภายซากันเฮตีบอมรักกับตัวเจ้าเขาไม่ได้กันรักกับคันบอมเราคันภายซาตัวกันเฮอันบอมเนี่ยมักค่ะอภิแต่ตักสมอตักคันรัสเซียปีเคยูเครนนี่คติภายซาบอมนักเลยเขานี่ดาดองเราคือรัสเซียปีอัตลุกเทียงเขานี่ดาบอมโคตรไทยนั่นแหละมาสิเด็กอภิแต่ตักสมอ realistic สมอที่มีค่าเบี้ยหน้าเลยมาจุคติที่น้ำอีรัสเซียปีวัตถุขามาวัตถุเขาหนามันเสียล้อมันลงเสียจากนิมดาเลียมเลยมาสิเด็กมักขโมยอภิธาเดียวสิตัวทรัมป์เป็นตัวเป็นขัดตะไลจงค้าลงฝ่าตร์ปะขัดตะไลจงค้าดูนิ่งกันคือขัดตะไลกับยูเครนเลยค่ะอันลงฝ่าปังมาจงรัสเซียเลยค่ะตัวเป็นตัวกันลำปามิไม่ถ่าเป็นตัวกันหูดิ้งพุ่งอันเป็นสีจงอาการมันหนักขาเลี้ยมที่เราได้หนักอันสักโคจนมาสิเด็กมักขลำมาคันเฮลัยลำให้ได้หนักเสียดูจนke miswal pa jong kha bero haup tipun kha an kal pina si tika khan ma te ka me hi lei lam hi atu na ban chim mi nak chun atha de ko ti chim mi kha si tik ma chu zon chu te ze teng na ro ning se atu dai nak he chkha cha chon zapi zarang
จะจนfoi na chema chon atha tok me te van ti ding khin rong so kan na kha dai lai Russia ni lak chang mi khai lak lai chon Ukraine na khan EU kha tu kha peace keeping ka che khan tim khomom kha peace keeping am che la kha chu dai lai tha tok me te van ti ding kha sinayen krong ki awat a chau tu chu Putin kha chu okay lak song a chau tu chu mo ma ti ka khan atu ma cha khan Putin lak song chau ta re khat dai nak kha long tham cha tha ko mo te mi tu kha question a ban chang than ding kha se ma kha du thim na ka khan adu mi la du lo mi tu khang kan he mu ha le mo le tham atu mi he tha ko van ti cha kha chu dai ko lai nan Putin ni tha jang van ni sim than lai man thut than ten tha lai mai la ya kan ma tha kan tar hu mo phai na chima chun si Putin he atar ngai bi chang le ma kha zon te khan te tlom pau te van lut ta van hal chi gadu mi te cho Russia cho wala chung natural resource tambi angai mi se anchin kan 70 trillion len ka se ma dia US even zo ro ka te ma dia chung Canada from ni kan even zo mi city ka mekhi Putin ni ken mekhi natural resource wel te ki akham tia kan ro se ma te ka a big in European poni mekhi natural resource ki access andu cha atu ban Ukraine na he achan tha se ti ka tu na ban chim man to khan he tia Ukraine ra ka minong kha man phaisa tu kan he bom I Russia pi wada kha national resource amit thi zura so aseti mi kha ke zalo ban to ken analysis ato mi poni khan an chim na wang ke ka mu te ga khan ma chu zon chu te this na no wening se khaban tuk lai Europe ni natural resource an du ro nga ti ban tuk lai kha ke chu ka ruat lau chun an du lai ti jong khan ka ruat lau ama be te chu tu Ukraine ra ko ha pe tlek chun ki honesty in ke mani ka lunga van fian to ka chun tombie hi ki thon so mo walai chung ral pi pathi na khan ki Soviet Union pi kha thong tuk sang so fa na chima chun le khatale US la por khan thong tuk le Joseph Stalin te po kha tu Ukraine na ke thana chun Soviet Union ram chung an dak mu chumo le an tombie toy te van ki thon sia chun ke be long so khau men le Empire pi ki ama Ukraine le rambial te bom ke Russia Empire bikan dak to la ram pakhanan se ko ram bat to ken foi da Union di mi bat to ken marwa khan Soviet Union chan dak lak na ka se le Soviet Union ni vole chung ra pi pun hin dak ken tha jang ban ngai tuk ka khan atu ne thu jong chu kharwa khan adi mi sa le Soviet Union event na ting cha khan akan la di kho ama ram chang kan khon thi ro khan le Soviet Union pi khi 1991 a 1990 a athuk tika khan Ronald Reagan chana khan fa na chima chan ma la avan look independent ham ban nga di tika khan EU pol level pol ne khen Russia te pol pe kai na zu te pol Russia pe kai na supposing pe kai na tha tem ban ser tham din ha re Russia jong chu hin hai le chu du sau ham sam pen democracy ban cham pe la ti khan ro sinan Putin ni avan ukhan tika Putin chan na chu kan ma kan lung phim hu sang le tu Georgia na kha tok chu mo fa na chima chum ne na khan la an tok hai de tu kha Soviet Union ke han yo Soviet Union ke van ser than ke IT mi ko khelo tika khan atu Poland he to ban tu po Ukraine ri ram han kha Russia heram ri simi popo kan thin phang chang Putin khan ti tika khan ne tu khan lu na kha he chata kha an ban sok cheu ban du ter cheu na Baltic country pol thang kan ban du cheu mo ki ne tu kan ven longa han Putin sinan kan him na mi kan ro khan asa kha atu I piat na he chu ei ni chun lung thiang te ka man chim sia khan chon Russia ni hin mai le Europe na ke ok te sul la mo akan ama tanga sa batu kan tlakter sul la mo ti ne tu jong chon bi ban tuk hin atu Ukraine hi alaksia chun du sa te na ke avan ram he avan ka per thum ala ye tu Ukraine alak to plexi control sang la chu o khaban tu ge te khan to te ka khan security reason bi ke se pauti khin chun karo ko mo ke man chun ama natural resource ka cha te na hi zoom te na asaliam la te na hi ro ka to ka si atu natural resource ko nga hen atu bana be in gas le yo te por ke Russia ta khan depend to ka tu jong to Vietnam ton mo fa se le Ukraine kha an he bom du pa ko du bu khin Russia thil chon chok thin thiam le khan choice an ngei lo rong tu jong chu ba si ko man mo na
se asia cho atu kha Trump President Trump ni atu ke arak President Clinton khan abepi chami dai nak le hipan to kan diplomacy le te pola abepi da mi cho Secretary of State se ma cho National Security Advisor ti mi kha ma na pani kha atu cho aman jong man na le ma na te ka ma si te ka hem President Trump he ni in cho tu ban chu kan Putin na kha tan de ting pai kan Putin le tang de ti kan tampi ni kan ro se na ten ma na Secretary Marco Rubio le Mike Waltz ti mi pa he Russia China le ya kan chon betak ten he adi hun hak mi polan se ma si te ka ma kha thai kam bu na kan ma na pani kha athim na te a ma cha hin tlompal chu Trump ni adu dam pau khen akalpi adu kalpi du mi chom kolan na te khan ma na pani ni khen tamngai ke an kham kho lai adu ning kan tron ko du zong kan tamngai ke ron am pe khola ti mi ro na kha si te ka ma si te ka kan deal to atu defense secretary na ka mang se le chu a ho po ke an law di na na te kan tu chu ro na ai dam mi ma kha avan man na te ken lungdai deu kin tampi an ti mi ro na zong khom le ma kha zon te example ro na na van Trump ning na ngai ve ma se Trump he khatalai chun amak mai ve mi chu ahu ham khe mi ni khin an rak chai che ro lo hu ham rak thong ai ro ka te ma Trump mi mon le atu e Marco Rubio ha khe 2016 leo le 18 20 tiang mo fa na chima chon abachim mi te le khizo lo atu ju Russia kong se tu lo kong se adir hun khe fek ai cha le chon atu i ka van chim mi point dia te khi ama chim mi ko khada a fian le ka ti bachim mi la thiam phon le ama chim mi ko kan kai lak ro ka ti mo fa na chima chon le atu Trump khat van tuan Trump he khan an chu la primary khan Trump ne tein ha ti ka khan Trump ne president tuan chunga khan Trump le khan atang pa chang kha tan lo thati lo lomong chon atu Joe Biden van si Trump avan e pe than ti ka khan chon camping yo ti khan Trump kha tan chang ti ka khan Trump ni zong ni khan ngam tlak ngai te khan ka policy he chim ngam ko lai ti khin a thim ro ti khan ka ro le ani he chun hana chu rak si ti mi nak sa kha chan adir mun avan e kheng mi te ki Trump ne khan fiak ka avan hu ro khan a thim ngam mi serwati tu khan ka mu chon atu nai te ha bachim khazo lo ai khem ai kho Marco Rubio khmo tuan he chon van de vole van ni dang chang e ka be tham thokan sim cha Trump hu ham angam ngai rok ti cha a thim mi munung popo ne khet an tan ning le a policy khe ama a policy khe defense an to khoning khmo le khning khna kal tika khan Marco Rubio sia dang sia tu tiang ha hin chon ama Trump ye a chin mi popo khe si kho chung in world state at defense an tim ko lai yeah do deu te khan mo bi de te khan tan mo piak tang la khaning khan kal ri ko lai da ka zom chon Marco Rubio ni khen ke ma sun ko ro Trump he kan ro na ai ka he te ban tu podium hu ni avan dir sia kha chu aswak haw te lai ke benai khan mo se ase ka ban fiang ko sia chon ke media pakhat da kan US media se ma khan se da ke analysis an to e Trump he zero da Russia le hin atan deu ti mum phai kan an to ala ke ti mi bro na kan le ma zo na pakhat ni chim mi cho zeda si the Russia da chuna 2015-16 election le wa khan Russia ni Trump ka am bop ate anti te ma kha am ban zau te ka dong na ka chon aman lo mi kha ban thai se ma chon 2020 election le zonga khan Russia disinformation team bi Hunter Biden laptop kong akhan mo le election pani hin Trump he pe tlam election pani hin Russia bakha pakhat kha cho Russia ne bom rong ate inte le pakhat thi cho Russia ni khan Russia disinformation le Russia ni an aslo mi kha am van ke thompang an sam mi city khan an ti da na kon chon apel than ti city ka me he Russia tu he pe ma rong han Putin tu na he asilo he am pu la Russia to Putin tu na azam fak la se ko ti rong zong khan election pania khan Russia kha asilo ni tu khan am pu la ma rong a chen tu he
President Trump he Russia chunga zon ro na angai inak city zon kha cha anchim le mo ai chimu na cha Russia President Putin le Donald Trump he kaima ni chon bedang ni chon ati ti khana ti ge cho Trump ni a man ati na ka zum lo aro cho China tu ke compel te ke power super power an van chang la ti kha apha la ti cho ko ro na ten aro cho tu jong he negotiate vane to le adu lo wa khan chon ke akal tak na la le he adult tham min na ti kha ko ro aro cho North Korea le jong la nok mu te North Korea kha he tia khan afkal jong afkal na te khan deal man do la adu lo le chwa tak bak ko na kha khaban to khan Russia jong he ato an la ti khan ko le ma te ka adong nak achun Russia ni hin an song mi pa te lai te ko ro ma chun Ukraine tu ni hin an song mi tam deu te lai na ten da inak cho an ser ko lai da te ko ro le zaitin da mi Russia la Ukraine he President Trump le Russia an pe tlai dan te po jong mo man to di khin zai ban to outcome zai ban to da achok te lai te khan na ke predict na ma pum ba na hu dan mo ke Trump deal ato dan te po alon chi ato dan te po le Putin ni deal ato dan te po van zau di ka an ton bia zau khan zaida achok te lai te khan na ro ti mi te kha ma na ma rambo ina kong khan ba kan shom ta la atu Trump conspiracy theory kan man pe sia chon 1987 akhan atu ye Russia Colombia khan rakal le tham hot ra sak den kha arak zau ye juliwa chen KGB officer te pol he khan ki ngam tlak ngai khan rak thu dir tin ha kha le tumbia mo chon KGB officer khun pakha jon khan Trump he kan asset pakhat kan spy pakhat ase khaliwa kan ha er tin ha kha Facebook page kan tir le ho man ne hi amhan ko di kha support nak chung lo nai ama pongpon ne tir mi jong chali jong si khong chon kha khan ban zau te ka Trump hi hlan te hin Russia hin arkal pa leng mong le di tu adu pa leng mang ti khe hi Russia hin thi tem pe te ma ngai ko nga mo ti ki conspiracy theory kha tu ya ban lar ngai mo ne ho man ni kan thei mi sala ne pu dan nak so kha ase su pakhat mi pani pakhat nak mo chon apni nak atu na ban chimi de kha Trump election leo Hillary Clinton ha na chu leo election leo akhan Syria boy tuk je khasile Syria khan Obama le Putin kha anhu thiam lo ngai chateka chon 2014 akhan le Crimea kha alak teka Obama chance kha khan Russia relationship le US relationship kha arak ro tuk leo chateka chon thai jing kip tu election se changlai ti leo song franga khan Obama kha Putin chunga khan achim ta tak ton len ning khamo na tu ya chon tika khan Trump ni khen arak khaliu e kami thlame avan chung mi pakha chu Trump ni arak ru mi pakhat asirwati ru mi chu Obama le Hillary Clinton te po ni hen Putin hi ti an tu to he mai le ya ke ma president ka sitika ren hi tun khol ha se ki Russia he ki Iran na se ti an ka du ronga hen Russia chunga atu bantukin an chen nak le phun an tu nak city kha Trump ni hin rak fuse lo kalo termo ru na kan rak selo kalo term ku chu ke ma huning rong chu election avan tain hu tianga khan November election atai ki presumed president elected si chung kha ki become na atu han kar lak chung bia te Obama ne tun ri chumo chung ti Russia chung e Obama administration ni an nen tun mi bia te kha Trump cha khan ar kai ding mi Trump cha khan ki lamrak khampiak bat tu ko ki alo mo Trump supporter yan chip ko ta zo ti ka khan kbia te kha Trump ni khin thin no kharak feel ngai solo ko lo ter chon atu ye Russia collusion ti kha atu Trump president Trump e afapa junior Trump le Russia ambassador na kan rai tong cho na tong ko ma khamo tha ten ni pekle nak chon hai ko na khan collusion tak an sin nak kha te evidence kha tha ten to zoi na khan an lang ter kholo ronga khan te dotla evidence khan kholo ronga khan an he ki an tu kholo na khai si
kha dotla evidence an to kholona arunga itel mi cho Putin chawza ne khin zai ban to document man kha achula Trump he ane petle na por kha zai man document kha chula mo tiga khan Trump ni hen Putin Trump thin longa hen Putin ni akadir ka ti khirak ru asalo thailo se ti kha se atu ye na bachi bi point le ma cha chun a theory pakhat ara tham ni cho hitluk e Putin e chunga dot na ai he kha Russia collusion khan Putin ni rak thu no mi rak nei kha sala mo lo phodi mi kha Putin ni rak khum him ro khan as comment ti na kha chun chun an ro ngom le ma chun kha liu thong thanga khan 2016 liu thong thong thema khan Putin ka genius arak ti khmo news na re ko lai le alar deu mi pol ko man chima chan genius me fi samata taksi arak ti pe arak thang that te ani ni khin Hillary Clinton tu ni khin Putin ki me suala ti Trump tu ni khin genius ati le Russia chung an huning views khar ke khatlaw chon na point e ban lang ta ko du mi cho Trump ni hin Russia chu nuclear power nei min se US nuclear power nei bi kan se la nuclear power nei mi la nei ve kha ki iral okan thalaw akom tuin kan akom oxity ke Trump e views amu ning chi se la kai ni chung ko do ta la atu e Putin hi Trump hin Putin hi ati lau tin karo an ti mi zon te khmo la khazon te hi van char ka du mi cho nuclear power nei event se te ka khan airal kho kan se la kan ma pan hi tu aido ding kan city khin Trump ni musala arona musala ti ke ke mai ka van pu da ning pol chun se nen le thu ma so ka ban afian ngai ko le ma zona khan ma adona visit chong se le hi ka Ukraine Russia ko ma chen adang top kat ni te ka abihana ka ni te ban hal ka du wi de ma ta tu ma ka Ukraine le Russia ko khan van ta ko si le te ma zona hin be hal ko mi tu cho US ni hin Ukraine he kan help mo rare earth mineral ti mi zong cho tek te kan la hlai lo le ke village to atomic tim kan se ko mo ma si tek US ni hin Ukraine he kan help lo bua atu in chimi western ke azalo democracy te me hi dir kam na ronga atu ban tong 5000 billions ni den kha an se ma si tek na ma bua atu ban to kan he tia ko she to na am ban kal te ka hin ma hiya hin chon US ni kan help lo mi Ukraine he tia an ram dai na tinga vatu mi si ko te ka zaida Trump ni na tu tiang ato ami pol he a result a chori lo te ka social la o moti mi ka ki bet ka venture thana chunte ma cha chon Ukraine kan help na lo US ni a foina kan chon na ti in Russia ni menung team yan tam pu chang cha dei na om how ti mi khan dir mun khan akal tek me he menung humanity ro na kan chon ama mi se kolom ma menung kan thi mi he kan ngol how ti mi kha ma cha chon US ni kan help no bu te khan Trump zong ni khan nan du dam po vom ko EU ni to na se ti kho mi ke se na te kha te le na lo dei na kan ser how ti go te ga me hi cho thin lo tha ro na tha position time to ami se kolom mo ti mi be hang na te kha ma ko ma hen dong nak le am se se Ukraine he US ni her mo her tong ro he te tu po e vanti ki foi ngai ki kan ma me no de kan cha chon mo Ukraine ram chon ma du le Russia zong wala ko me se vanti ding kan foi ngai la asina en tum dia ban zau tha sia chon tu ne ka ban chim chang mi ka man lu than ki democracy versus dictatorship te bi khamo zero ada Vietnam a US ni ralan dak tu foi na sima chon John F Kennedy chana te zero ada 1950 rong akan South Korea akan ralan dak tu mo foi na sima chon tu tiang khan zero ada US ni South Korea akan ra ka ban sia pen he te ban tu foi na sima chon le zero ada foi na sima chon Russia ni Afghanistan ke rak okay zero ada atu biliden ke Osama bin Laden New York atu ke US ni khem nan dak pem mis Russia do dengan foi na sima chon zero ada chu Afghanistan zonga hian Russia ni rak ulio zero ada Osama bin Laden te po Muslim ra thang te po US ni khem na rak bom na he tu po bio te ki ban zau than sia chon US ni hian vlei chung pi foreign policy a hian democracy ram ka ter ki an policy ngan big si chun
atu US a foundation pi le volei chung pi super power asina a foundation pi ke volei chung ka ki pi akale democracy ram avaka perteka democracy ram ne va sertika khan chon US hepe ke na tha ban sertika khan US ram pi cha khan arthong le super power ona jong dial te jong ke khaban tuk dial te akut ni ro kharak si chumo faina sima chon ta khan atu Russia ke US ne vailo European sungsia khan chon democracy ne ram pakhat asuk mat ka basing ha US ne ke mai lai super power si khona ding cha khan area ram pakhat ke asuk mat khan ala chang ha le khat khan van chon na sia khan chon kau pi khen US foreign policy ning pi khen van chon sia khan chon US ne hin Russia Ukraine ki herbak mai lai super power si na amin theng khona ding cha chon mo le ram ki Ukraine ram ki thate atai Russia ki ader thuma sia khan chon US cho ki ngan peng ko lai cho ki atu super power ki amin theng peng ko lai kaban tuk views kin ban cho longa khan ki avan fiang kho ro ka te so avan if kavan if yang ai ko sia chon ma kong don ma ka cho van kal chang ko si lo adang te tu hinai pakhat trompal bak a bek van ro asala chikhat te long sri le chikhat te bak bero ka lawe sia chon atu Israel le Hamas kong khat question pakhat pani te kan van lut taw sila mo ani hi cho avan dai ngai phuna si te ka tu kha US ni Houthi Yemen yumi tapong Houthi po kha Red Sea na ona an to atok ronga ke global zalo ke khorton na khan na no tu na cha kan tu kha van do mi kha se la tu Hamas le Israel tu kha adai da mi kan lo na te tu kha first phase second phase ti khan negotiation dak to deal an dak to mi ka sala tu he first phase an tang ri ro te khan ko ro Hamas le Israel ni ken Hamas kha Saudi an team Hamas ni le anzelo cho ke an Israel pol US pol an van nam kho deu na cho tu menung an tlai mi na pol te ma khan ha pol kha si te ka ma na pa ni ka lak boy na khe zaitin da adai khola tia na ro Israel ni hin Hamas pol hi an hlau kho han lo ban cho zai ban tuk tapong po he zai ban tuk deal ba to an ha se la adong na ke anatin mi chu an Hamas hlau hi se ko ti he asite ka mi hi zon hin zaitin na ke nei chon ning se te Hamas an hlau tiang chuma Israel hin an zoom ko lai hlau kho te tak te se mo ron cho idea ti mi ke ideology ti mi ke atlaw kho thlu ton lo cha te mi na pa hi kal la ka hin zaitin da aphi a chok te la ti khen na hin mu ning se atu yen ideology khen lo kho taklai mon na ban ti mi po isong te kham upi tok mi se so atam na men Israel ni khen Netanyahu ni khen Hamas ke thok de atu ka za bia te jong ke Israel ni uk lo mo Israel uk na ka chedi lo ye Palestinian jong kan du le Zambian ha se an du lo le sila chon Israel ram lo akhan chang ha se atu self determination ke pe ti lo mo Netanyahu ai ti mi bak se ka ma cha khan si kho chong in lo ga te ro bia atu na ma cha khan he ni ya faina sima chon atu leo state department ne ke CI ni an CE ni an tlai ye contract ko tan ti mi kong bia te jong kha khawiang te tiang kha avani pe tle nak se le zu Israel me pi ni hin chon Netanyahu ka lung thum sala sifar hi to sala Palestinian ki an ram te kiran hasala an mane an du mi choda te sen hasala thana sining te chang ha se ti che Israel tam jo an thin no chong kon ke ni kum fra sandam pi ni no akhan mo le ma cha chon atu he Trump le Netanyahu yan policy ke afiam chi kho la faina chima chon le is Palestinian ke zaitin da to che dan du mo Trump ni chun da hi chok vir na lai afanu ibang ka Trump le an pa chu da real estate tu ter na lai mo faina chima chon le khadir mun kha afian che lo te ka khan hi zaidir hun nan phak te lai khat le yen tu jong chu hu di van thot min ha kha zo te ka indirect in Iran thot he chon avani khat chi chmo an Iran ni support ni kan le hi ka politics he atu ke na van ka hal mi jong chu kan le kholo comment avan fiak lo ngai le mo
hai le kong zai da chang lai ti kha arong chu Netanyahu le Trump ni zai tin da Gaza ke tu an du tak ti mi khe lung fian kho awan sila le ok zong kawan in har ngai sia chun kawan ni fiang pa ko i te tu ke atu ta chun na atu na van chem mi ceasefire ti mi ka dai na ka ban sar thai na se la ma khan Palestine zong kha amma la ram te na van ti le ma zona khen Hamas pol ki an tla lo chun affair mi le tak ke a chok kholai mo adai tak lai mo ti mi kha ma chun Hamas pol ke ni khen amwan ok than na khan chun Israel cha khan je te man ti nong ti mi kha si te ka ma zona khan te Hamas amma Palestine amma te inte ti mi kha ase kho to tak ma kha zom te kha atui US politician tam pe ni Muslim po mai se sinan lunga fiang lawe ti cheu khan an ki ton mi na ka se le Hillary Clinton zong ne khan Hamas ni tai na kan hua khan kha chen teng le Palestinian kha Israel ni kin 2005 kan se ro ka ti an chu ta khamo phana chima chun Israel kho mi bia ti zon chu ta kun than le self determination pe kha na thok la khan kum khat kum ni wan ro khan 2007 si chang ro ka ti ma khan Hamas ni election an tai ko chu le ma kha election ba ke Palestine me pi bak ni vote an pek ni na se mo Hamas khan ra thang ni chia mi ni khan tai nang ban chaw le ni piang la khan an man uk nan thai kha sitika an ma Muslim po an mai se sa khin zai rong ada Hamas se ban tuk ra thang pol he thut dan tirm hun an pek kha ni kha big question ka chang tika khan khat le in ban chu asia chon Israel jong chon mo be lo chu mo ya khan tun ban chim ni question kha a har tuk nak le a ho phan ne lung fian a si kho lo nak chu Palestinian ni hin Hamas peng ban tuk I stronghold peng kha manabian election na ban tu than na sala te nak chau tu na man si te than na sia kha chon ani an number 1 rian chu Israel dau kha so chu mo thanal te po zon chu than kula chu ban chi ba chun le a foi lao an dir hun khe sinayen atui US Republican Democratic le adang pol ni Europe le pol I Democratic ti on an dunia khan chon Palestinian tu ki tha te nan ram te ter le an ma tu ki tha te chom pia ki Hamas ban tu pol chu ke dir hun pe ti lao do tu pol chu an du ning chu se ve he te mo nayan an mai sai ta kha ki radical le du khan kal pe te ka khan a foi bak lao an dir hun kha sia chon tu ka ton de ka chim ta kan cham man kal pa de cha kan ram kong te kha tam example te pakhat pani chong te ban ro taw silamo atu he kan no dang na bia kan ro pin kan chun thongpang thang nai ke dei nak sar na kong na te CB le CC te ko sil a foi na kan chun ma kha atu na long cho CNF ZRA te pol kha anakap ti kha thongpang kha mang ma kala kan CB le bichim tu pol ni kan CNF ka solam phot de oi ti pum phai mo ma pum phai se te ga kan ra pi le ke kan tai ri lo kam ma chunga khan kam boi ban ri ma se te ga me hi atlang pi kan ro le ton de kan hu bia kan ro khan de chim mi tu cho peace talk kan to ha me hi kan nam de ho ti kan rak chim mi de ma kha zaitin da peace talk cho kan kal pi lai kam ma la kam ma man kan rem ri lo te ka ti mi zon te kha kan rem lo na kong le zaitin da peace talk kan kal pi kho lai ti mi kha example te kan ba kan ro than se atu he kan ram kong pe le en peace talk he an tu azok a hau chang dir hun na kan tla chang arong cho peace talk an tu lo han kan do ning ban kan do teng sia chun ma zoram mi zong ne kan rem ti lo chuma foina chem India cho sa zong ne kan rem ti lo atu a hen India cho sa ni khen than ban tu ken USA supporter pon thun sia chun ramri Mizoram ke koram le thun khan set tin halo foina chem an thek halan kot kon hala ke an kot kon hala tika US an kirter kon hala a thongpa ka thening la banga chun Delhi airport is US na ki ter min hanum ti pha thongpang ka thaile a foi nak chima chun ka ban conclude mi chu kan ra dau ning khe thaman tukin kan freedom ti la khe ar la ka obstacle mo don khan tu ki atam tuk chang
refugee กันดิรหุ่นจงหิมตีลับมาติกาคัน peace talk ยาเฮาจังติคีกันจนที่อัน push เดียวเฮาติคี number 1นะครับมันชิมตาดูจนจูมันตีคนนักดึงจ้าจนอตุยCC และ ICNCC ค่ะอันกอมจกเฮาอีกอมจกน่าสละจนอันมาชิน national council เป็นมินทาวตังอาคันชาตราค่ะถ้ามีเดอันลงตรงนี้กับที่ลงกินมีเดอันตัวข้อมีเดกับมันเซลจกน่าสละมาอันบันเซลข้อคัน peace talk อันตัวจกกันรำเฮสิโคชงอินอันตัวมินของไหนจะว่าอีชอมยามหักเฮตัวน่าสละอันดูมีตัวขังท่าสละคัตเลยจนมินของให้เจ้าจงอันดูมีค่ะรักรถเดียวคนนาที่คิมเขียนมันจะรวดนิ่งสิเลยกับนี่อันลงอันทุบบักเขาก็จนอันตัวท่านี้ก็ชิมมีให้กับมันโนเซียจนท่านอันตัว CCT ท่านอาคาร ICNCC ลงคารักสิจงมาอาคารอันดูหนึ่งคาร์อีกขัดข้อเรารู้อาคาร CNF ขันช่วยเนี่ย CCN ดิรคสีมาจากจน ICNCC ท่านี้ ICC อันรักสิเลี้ยวอันลงอันรักขัดข้อเราหนักจนเด็กขาอันมาเนี่ยจนอันนี้ชินเชียก็เลยและ CC อันช่วย CC อันบดีหกชั้นจงขันเทก็เลยจากอาคารคือเรื่องที่จงอาคาร CNF เลยจงเนี่ยใจขนาดลงทุนให้มีจะอุปมเลยจงขัดทุ่มข้อรีจงนะสละสิโคชงเองได้นักลับอันเสียสกเขาจะรู้ว่าจนกันในปีที่กันเต็มทุกจังที่กันเป็นกระโดดเขาจะpeace talk นี่มีให้กันมาให้ดีกันให้ตกจนนำมาหัวก็กันมาไม่ดังนี้จะอันดับชิมเจ้าแม่งก็จังแต่กันมาหัวก็กันมาให้ดีกันถือก็ตัวมีนะแล้วให้ดีกันมาในเงี้ยมันก็ให้มีจะ peace talk กันนำมาไอ้ talk ว่าแต่กันมาเดียวกันจนก็เป็นรอดที่กันมาขจรแต่กันเป็นภาคกันดูมีจุดก็peace talk ก็จะอัฐาบิกเดียกันรัวเสนาเตนตุกันกัลปีดังเข็นตุจงโจหากกันลุนหัวลายที่มุมพายมทันลังกุลจังให้ที่มุมพายกันหลักดีจังทันลังหากฝรั่งลงอัตอันจังที่มุมพายสิเดกไม่ทันลินกันเตะเขาละที่นรัวรองมา peace talk กัลปีชาที่นรัวสิโลใจรองอาดา peace talk จะนักนักดีรปีนักเสไม่ทันกันเตะเขาละที่มันรัวปนปัญหาแต่มันลังแต่นึงจะไม่ทันกันเตะเขาละแล้ว number 1มั้งหากข้าจงเขียตุเขียจะที่เสียจนมาจนเตะกันตุกันเตะตุกจังอันที่จะมามีจูอเด็กเหล่าที่นรัวเตะเด็กชายเขาจะตุเขียหากข้าเคลุ่นหัวหน้าสละขังเบียคนละนี่จ้ะเขาจะที่ข้าพอเขาจะเขียไม่ปีเส้นดังบันทึกคนกระโดดเลยมั้งวันนั้นใช่ไหมจนดูตรงฝักคอมเมนต์อันจากขันราดูโจมีจากขันแล้วมาจากจนตุเขียหากขันหากเขาจะตกเรื่องแค่ในทีมดิ้งสลับใครอาการโทษดีไลเชื่อมนั่งจนกันเตะคนละแล้วตุกันเดือดหุ่นจนกันมาไม่ปีท่าสังเชื่อมจงขาตุอจอดสังเขียไม่ลุงทิ้งลุงเขียเฟียงเขาจะชิมหาเราจะแล้วจะจนลุงโทษนักจงอจอเร่ไพศาลท่าจงอจอเร่โจจะบ่มนักจงอจอเร่จงเดียวติดอจอดิติกาคันเชื่อมนั่งกันเตะหลายทีนี้เขาจะเขียไอ้ฟอร์นักโซ่ประคับนี้ฟอร์นักโซ่ขัดจังจะขันอาศัยเขาแล้วเลยมาจะจนขลังเขาจะขันโซ่ปีลิงสตีแล้วทิ้งกระว่ามาเลยมาหามาเปรียบปันทุกจังมั่งจนปัญหานะคะก็พออินโซAA เขียนสิเป็นและตุกที่ AA ที่อันทนตุกติกาคันชินรัมทักที่อันมารัมที่ Confederate สิลามา Independent นักบัญชีเงินฮัสละชินรัมนักยันตักกันลักข้อจะมาติกาคันอุปนักตั้งคันพักข้อสองคันฝอยเตะก็รัมนักมันเขียน AA ที่ตั้งกันหลักเรื่องที่นุ่งเดียวเลยมาจากpolitik hiban tukcana hin ai kheng dungai foina chima chon hiban tural people hi na chho hi hiban tuk polmo ram khal rak ido hiban tuk pol khen region ki ai khen dungai da ma cha chon tu ban tukcana hin thil khaning changlo pi ai khen sola ti phan thuro khan kut na kan phaklo nang din cha chon min ong hai tu he kan tha te sifara tu lo e kan ram tu ka him te in ram ri tu ka ven mo le kan ma chin se ram chung i uknak system tu kho min ong hai ne self determination na kan ti chin se uknak kha kan kuchunga sia kan chon kan ma chin ram chung uknak system tu ko chu kan kuchung e no ngai na hu lo kan ba chai te ko se mo atu te a zona kan te sang mai thal kan thon lo wa chen me ong hai ni chu boi chunga bia ro akan ro jong atu self determination kan te mi mo federal kan ti mi ke CNF ni south kan khal chang mi se ma te ka hinไม่ทะลึงกันชอนท่าจังกันชอนมาจนทิ้งลงปุ่นกันชอนแล้วว่าจนจะบ่อยจงกันผ่านเข้าไหลมากันพักมันอาคันกันดูมีกันงะเข้าไหลมาที่มีขา
behal nak se sia amhan navan chimi kha mi nong lai biru adinga chon mai tha jangkan thona haute mi khamo dikai mi behal nak se chon 2003 2023 rong liu akhan international news akhan the most powerful resistant in Myanmar to chin mien sian takan ti chmo ke news takan tiel le kan hu hampi kha athon tuk le ma kan hu hampi ka man jegan them lo ti tu karu atu chukan mol phau thon chang foi na chema chon le ki an sia chon makha navan pe ko lai te usam makha zona tu he chboi chung re beru adin ken kan thong ko ti khan mu ronga se ta ko sia atu min ong thai jong na kien asom chang tha le tu na khan rak som chang tha le min ong thai jong cho tu luk ni pressure pek tu chumo naram he ki ti tin si peng so peace talk tu dai nak set izom ti ke pressure an per ve ti ka khan som peng ha cho kan ma lai tu ni kien tang chung mi tu nin an du lo bia tu ka ba si ti ka khan ke man ko ro mi cho atu ban tuk chana hen tha ten asom min ha kha len ha so kha bia kan ro lai ti len ha so lo kan ni kan du mi cho ke independent jong se lao juni ne cho jong se lao kan ram te kha kan ma te ro re uk dak ding ho sko le ti kha tha te lung fian la kan chim kho sia chan an du mi kha rak pet khon tha lai ti ke kan be se pa ko cho mo fa na chima chon arong chu ama jong ke ral tuk kha khom ti la fa na chima chon ral tuk ke aluri pa chang engki pi ral dau kha sitika khan chance thang aya kan thla chang ko ro ti kan ro mo hin hu mai lai kan ra kap kan thon peri lai van ti khan chon hum kan tlai su la ma ti tu ka phan bia mo se tu na van chim kan kalong chong ma Trump ni North Korea he deal to an he ki achwa ta na ban to kan chboi chung kan phak po chung kan du mi nga lo si le kan chok lai ha si le kan kap thang ko la ti ro ti de se ko chi ta okay makha zona khente atu Facebook kan sa YouTube en akan zo mi ma le kan zo mi zong ni be hal na ke to abi ping ma te ko mi cho CB ni atu na van chim ni kha CB lei shoi tu ICNCC mo shoi tu interview to mi kan si so la kan chen AA he za ban to deal da na ngai ti kha be ke fya te khan be hal na to ngam kha abi ping ai te ko ro arwang cho ram ke aban de hin zai da deal nan to mi se ti mi kha thai kho a chun pakha atha ngai te ko deal to lo chun te khen chun am bom so na lo ti kha cho ke hiti common sense mo ke afyang ngai ti khen ko wa chu ve ban to ken atu CNF le ZRA ka anak jong he CNF le jong ke interview kan to na si jong ZRA le interview kan to na jong fak te ke zalo far tha te ZRA ni CNF le ni ZRA kha ke zalo he me online he ren 20 deal an ngai ti kha an ti mi kha tat tiang kan pia kho mo am bin thut mi te pol mo tat tiang kan pia kho mo ti mi kha be hal ngai ding se hal shrim ding mi kan se ma chun ZRA jong kha interview to na chun nan ngai mo ke nan ngai lo ti za ban tuk tat ti da nan kan pia kho ve ti mi jong kha i hal kho ngai kha haw la kai balam chun atu tiang hau mat am ma po ka be ro kho khat ban tu ro ding mi manung kha ro kho ri na lo cha khan kan zo mi ban to te nan rak ma khan chon mi po chu rak khau shrim te hau ti jong kha atu sang ni ko ban chim kan kalunga ban chok la ban pe ta ka du ri asia chun mi hi zona hen atu ha kha kha ban lu no ti mi kha thumpal te kha tu ga ban ke avan an van au no ngai na te an van au no te ga hin mi pi he zai ban to po covid ke thil he covid kha kum thum kum khat kum hi de chong te avan chang le zoom ye tu ban to interview to te po zoom ke ba duk te ke virtually virtual te interview to ab ro ha ti mun phai in ren 20 po he ke normal ke nun na man to kan kam han thai ma si te ka kan ram pi jong ke chin ram jong ke ral he ti kal penga chun tu kan ding hun ke normal phun na kan ro so le mo ti ke phanga em ti gam ke zaitin da hiti achan cho ma ko bu jonga hin hi kan nun na khan normal so lo ti mi kan ngai kho lai ti ke ro ngai haw le ma zona chun tlom pa te comment ding na ban ngai be ma se atu jong cho na ban chimi song ko ban khen lo comment le ban chim top ko lai zero da sifar her chang ti sia chun kan ma ban tok chimi phun minung tom te
ke uneducated kan tilai chu phim chom nak lai jong aniam mi mo ke afut angari mi khote phai te ko se kan tam tu ri te ka khan ra sau tu kan tuk sia khan chu kan rok ti lai atu ke kan CDF ra kap ai ke mi te khem na mai ke mi te kum thenga kum herok kum ku rong menung se ti ka khan ke kum an ku chunga mai tha khem nam ten ha phak nu khan chon an thin lung ke ai khem le an bu chem an ho re khan tam pi thai ko se ko le ma cha chon trauma ha chiu chon nga an ma an zian ha ka ro ko phena chima chon ti ka khan chon siang le education le jong i kan tla niam dio trauma chon kan si jong phak dio ni lo tha te kan tu kho lo mo phena chima zai lo dio te khin kan society ke hi bat tu ke sau pi kan ung sia chon damage kan chang ko lai ple aminung hrim ke kan rok ko lai te ka aminung he phak tu kan ro sia chon kha kaminung van than chau kho nang teng cha ke kum thumi rok mi kha van se chem kho than nang teng cha chon kum ku kum ra haw chang cha ma ta kan thu kan lai ma lai ma cha khan upalung film dio ram adomi na ha ni hin chon ki min nong hai pakhat ra ka pakhat tha nak men long khan khutuk ti lo in kan society le zai ban tu kan benefit dio kan min nong kan ro ning kan min nau po an ro ning kan kho kan ram po ro ning dio te jong khe tuk chin hi chu khuan chu ngai haw chang chlo wa hin chon kan rok tok lai ti khe ke ka chu ning cha se le hi ti kan ti te ka tu lo I ral da ona ka ram tang mi ke until an sining vil te ka tak in kan ram kilven na ka he ti ral da mi kha ke phundang chim ke aselo ti kha na shom covid ko lo ma arong chu lai mi he khata lai kan chimpo khata lai ke ada mi le khata lai ban chimpo khata lai lo hung ke lo pa po ni de ke te ke ban tan pa ka ban du bia phundang na kan am ro so lai te khan se kai long se ba chim kan thim lo te ka khan khata lai chen kan ba chim du na kha fa dio te ka khan le rak ngai tu kho akhan phundang pe ba chok khen la mong te ka khan sang kho ngai tang se na ngai te chen ram le mi phun cha kan man nau te ti mun an per mi an cho chang mi de te chu ki asang be upam na kan per di ha me te sinai akar la ka khan kan lam thluna khan review kan tu than lang ma how ti tu kha kan man chin du asia chon atu he kan bero na adok nak sakol chang se la atu kan hal chung mi kan hal mi velte chung kan cha sa ma chun ke nang ma ni an thu kan to lain ti ka mi hi chu zapisna pham te se ti du mi ke kan hal lo mi na so la chon ma khal tu kha adok nak phuna khan wa kan chimpiak la mo tlang pi khan na ma ni kan hal lo mi chungin sa her be na nge chon ma kha kan chimpiak kan dok na be hal nak so lai se navan ka halmi kha avan fiang ngai le le han avan thiang ngai le tan chimni ni khan avan khabar ko ro ka te atu ban to ken beron na navan ka tu pi cha khan kai long ma ngai ti te kha dong dong avan chim thak du atu ban to te hin chan han ngai sia kan chon kan tu pi pa leng mang le mi dang chiu long kha hi ban to te in achim kho are kho tam pi ka me no la ka na num na le ka thai jo song kan du ngai jo lo mo tu social media chan si chang cha khan ma thun hun chiu khan rak zo kho rak sharing kho sile ana kan tu na ka tu pi mi thangai kai long mai te kha ka ban chim kho mi se kai long se ke ma zong na van ka tal pi tam pi kai long ida heti be kan ro te ka kan thai da ti ka selo na te khan heti be kan ro mi ke kam hu dan se menung chu athiam he thiam lo he merum he sifa he kan di la kan ro nak mai di mi kan se cha chang kan ro nak kha kan ban share mi site ka tu zan chang nga Facebook an sa YouTube in akan tal pi tu nan di lak chunga kan lom tu ban tuk te bro nak te ka hin he ka zon bro nak cho zalong te bro nak site ka kan thil short kan be chem kan be hel de te zong ke nam dan zo chon zalong te in informal te in te bro nak conversation hiti be ro be hel slo khan bro da phun kan kal nak si cha akan zo tu zong ni khan na ke nam van kan dim hun te khan nam van the na de khan van shom kan du na atu leo cho thongpang USA hinte osang adok na ka be hel slo khan USA pakhat ka long om mi cho ka long ti hiti van chot mi cho President Trump van si hin chim nim ya tam deu te President Trump si hin chim ding mi ke atam deu imagine bro ding mi zong ke atam deu topic zong ke achwa pi deu
atu labang cho ro ding tampi ka ngai re ke green light lak adu nak te ma te pon na phana ma canal te pon na ai di phum phai ke ro ding mi ke tampi te ka ken mi he president Trump i achet la khat ka chom reserve policy amo na ten effect to anak mo power angai anavan ti mi te kha ma ka tu labang chan van chem na chon Canada zong cho Trump wrong khatalai party ma song on foi te la ama Canada man lo mi ni mo atia ram khatalai ram pi thim na te mai ka athi ning pon si ja ma cha cham US president US convention ma han chon velai pi ke atu son cha hen Trump silo hen chon thong pang ke to la lai ning hoi po khan emergency te zong bro na zong kha som kho ko ben zom te lai kan som cham po na ka tal pi pang hi ka sin zonga ma chon ki ka lai CCN bro na zonga kan som cham po kan ka tal pi pang he tampi kai lom kan zo tu pi na zong ka Facebook page te he share na kan sa like na and follow sa ka YouTube zong kha subscribe ka to la hi kam huna sa ma chon CCN zonga kan kan tong mong halai ti mi te kha dong na kan chim ko du na kan tal pi cha tampi gan lom in hu video kan tong ten halai